spicy. Hakindro kok tumaro kono khuna Bangladesh ni PM Sheikh Hasina resign marika tuma hanmale amsike class ka amsike Bangladesh ni public ro Sheikh Hasina no resign clarina ni bage amsike protest khaika lama office je buskamano nosto clarify ka Sheikh Hasina ni party Awami League ni kabangma je minister tongna runo public rok rutugu bunani chengkha ta je government office tongmani amono subanya ni chengkha last meso kai Bangladesh ni PM Sheikh Hasina bini PM ni pod yakar markha tai resign ni man yagulo bo helicopter bai Bharat fanya ni bage kharai lama rekha haike kok tomani bising tui shawi ka chung Sheikh Hasina Delhi wase ongkhor na hinai tai chung kabangma kok tomani bising tui shawi mani dakani hoite Kolkata o phai plane bai tai Kolkata ni hoite bo Delhi o land khanya haike belai khena wana ma singsa mo thinango tomong no ke bukun saimia Bangladesh ni tamon humle praino chung nugo illegal immigration yang chinitrpa hasteo faimani jefropano Bangladesh haktor bisinga amdike choba nanglaike gunugul anglaike ke India haktor ne haste Assam Tripura Besirbak sana thangka Tripura omotebo kwbangma illegal immigration kwbangma phaiye democracy change thangko hani busarok minority thongo hage Sheikh Hasina Bangladesh ni PM resign woi iko plan by Delhi wo phai tongo angjao video upload khairmani yagulo len phanangi paimano hage gobi kok sana thanga tabu Bangladesh belai khena kirima singsa angja tuma hanmale tabu resign ni peke PM to hage tabu re election ngai re election mani yagulo ajagani je public rock anti India sentiment tongnai political law apply ingi peke kai belai khei Bharat ni bage wana jangnai kogamo hage Sheikh Hasina agartala phaya Delhi se thango amsuno tinini koktuma nora ante hanyate bu koktuma hayung haktor hasteni nai tongnai ninga kai Rwng TV Tiprasa no subscribe khlai di te bell icon no click khai di jotono khulumbai kya hambai